Sal kisah sekarang sini titik edisi hafal ni saya paham okra borong menang CEM Sal Purna Chandra Jamatiya by kaisa press meet kaisa gano look kana tasin titik edisi ni page ono nu itu mana jadi tahu second log ni Tibraham jalun otulun rathang tu bimani abno dino abno tina ino be osanda jara ko kisa serkai ma bhajar Anis Abdul Amsai especially Anis Abdul Kabuli Abdul yang kakak jombuja ni ulukrono ini ani message kesaran namani baksa boro alkabango boro phone khaja tam khane nangai bahai bahai olun manai sabuwa manai oluno apa kabanga kok suhanai anu phone ni bisi dikrene boro kama to hen bagino an wasuka Facebook live khai sawi man khake joton bain ka na henge kan tamile himba khorosano phuno bujognani sarani belai tugu thango tamni ge jora kesab joton samuhung mai busy mang bahan bagai amo busy joton busy han bagai waisa bai sawri ke joton bagai abo klai mana na khaka taklai sin oje Tibraham ni bisiti electrical auto rathang tu morning sekarang just passenger auto simi rekha pheba tabu ni all auto ngesen bone logiwo malgari ebake ini mane kiri khajene ama hebo logiwo khongni tophiro tabu ni sini je down payment abu belai ran khai zakha nor baksa sini siam sarni je press min numero ko bor sai mani pe kana habana sapine no je personal auto na nai borok khanga ke puilawo 25,000 haya khaba 25,000 rang marnai tai abul logiwo total costing sini DDC half 80,000 subsidy renai te kaisa tongo je malgari kaisa tongo 30,000 te kaisa tongo au te kaisa cotton abo hungge 35,000 ngize passenger nana muson je prono form fill up khalai pro almo seedi dor bo auto na nai passenger auto da na mal sojan gari da khalai na almo je pro submit khainai abono aro kisa sei mar nai hakeno je pro office khaina je pro submit khaina phaina apro sini je official borono tomai tai form nani form to doro online menai mano hagawa subjournal officer tongo journal officer tongo nge jar area ni subjournal officer hagawa journal of form no submit khaiman tai form submit khaipru logiwo rang 300 mark 300 taka abo form ni ko rang mari abon marnai gang tabu sanai sabo all loan apply klaiman tai loan apply khai thake bini age ro busu nai tham ta bini qualification nai amtrona tau dawlo sanai je loan apply khai bobazli botti edisi area ni una nai bini no ti di se am sa ni una nai tai bini umur
21 ni simi 45 ni simi una na mai 21 বছর ni simi 45 বছর জরা bini umur una na mai 45 বছর ni bisini saga ke otai apply khai man tam ni mas labo sin main harmon ke sin sikla ro sin sikla unemployed ro sin bono sak bai tang income source bagi sin on harmon ba han bagi age limit ka 45 jara 21 ni simi 45 jara tai educational qualification minimum class 8 pass nani nangai je taku phonang je boku phonang bini qualification minimum 8 pass nani nangai tai je applicant je lunna nai je musunai ho bini nogo electric connection must be tomani nang suk nai tamni hinba omo sinje auto renani thangni tongo obongkha electric vehicle omo current by charge khine battery by chole e vehicle no e auto hangke kaisa family wo kharasan manai bo tai bini longni je nanai kaisa khangba bini location mungi bunai mano hake bini mungi nai mano hebo kharasan manai government employee ro alluno apply khaimania tamin masabo sini boro tinti di sereni je kisa chujaya bini income source kre borne bagi se omono ran thumani tinti di se apa han bagi je government employee ro omono apply krai mania copy of arwar hakwa family ration card nangai je apply khinai loan ni bagi bini arwar hakwa family ration card nangai tai abu sigang je sinje puila tipraham otolun mani je manjak bororo wai samanjak bororo borok tai apply khai manya tai logio documents tam nangai Aadhaar card, PAN card, age proof certificate, birth certificate, admit card, age proof nangai ninje nang 45 ni sagada tongka abon bagi age proof certificate nangai copy of educational qualification certificate nang temun 8 pass tong ba madhyamik pass 12 pass BA pass abuni certificate nangai copy of bank passbook ini jasa bank ni penonton abuni update khaijak recently update khaijak passbook ni bini sakani xerox dan bisini abro copy xerox marnai te thajing saka arwar hagwa ration card nangai no take is important ko sini o application ni tam copy document nangai aro kaisa set mo 6 number of copy of valid driving license of the applicant sekamo seng jepuru first repro Singapore driving license nangai ni sak takle bo police adar phebo authority wan sukha je lunda nai je applicant doctor borong ni to borno chugya khobuni se borno je chugya no khong haga bol bin income source kri bin gari gora kri bin bike kri auto kri borne bagi so omot na thangi to mani ba sini borno to bini auto se kri bin gari se kri bike se kri normally sini borno driving license khai even je borne bike to gari to borne suda se driving license kri kabang ma borok to Hanbai authority wants to consider krakaze tabuk je applicant khane driving license kri phono chugu je tongai bodol thu je kri phono tabuni o loto no application de wi manai
form jomari manai driving license keri pano piaba driving license driving license kaya tatongi nolo temuno noni loan sanction ka nolo terus nolo vehicle office thangi nai nolo contact kali tai immediately driving license no karena ni cai topi tamin ba driving license kerike abo tonor jotom saban tam kebong haima tai tamin bagi driving license tonana nolo abu jotom saban haipeno o kebo sini edisi hafal wan suka deeply wan suka no omonon decision na kaje tabu ni o loto driving license keripeno application apply kaiman han bagino chini jora khajak tomo bus otali 16 December jora sen sapin kaiman je bororo nana han chongi to ai immediately kanaro ni bisungan ro refai di jaman take a shot belai kok tuma kaham belai edisi hafang sen zebra pono sini di prasani bagai sini borong bagai wasugo te wasugo itu sapong opong han bagino sekangono kana zaman mani application zaman mani poro tiki mani poro bo sal kedeng man nang thanga sen bolo na baidani sen wise baidani man bagai taklai ke edisi hafang wasuka je temuno tini ani ofiso dosta application jama kala kya sen dosta no log ri rohana sini high authority wo sini yang lo alam bank ni boro abono chai to gi nai abon seri nai busu bini tam na bini bank ni civil school tiga ton temen ti to nge okay abono no sahore janai tai ne no contact kha janai ten no jama na padi ne ngene ko mane ni rang te buli kha bi ni no lo no auto seri ro janai tai sekarang ni hai tai nasini to nge joto bhabe gaten joto district bhabe gaten aba ini tai nasini to nge phakya bini kala to okay na bono dekha aba hai tabu rezak tai sabdan khoksa tamni biang kematian kaisa kon askokri te kaisa formo kaisa pass food copy photo nangai tai logiwa nini mobile number nini je mobile number ntuyo whatsapp number mobile number almas di marnai abuna ngadon koyo tan nung mai sing kerana ni nangan ni civil school ka ham nang nung mai kana bagi aro phone number sama dada installation busuk nang manto kisah abole taku umur abole sing sasuman gelan abo sini je bank ni borok sasumanai mantu busuk lain kelaya tahu kan ani idea 4-5,000 oleh kelaya hemat monthly EMI engke abo daki dodro office kerendi je jani sabju thangine no sabbil khabiri form online ti banai mano haga al thangine xerox copy sini print khai ko do sini office im kala khane nai man haga ba dol jani BC village council ni chairman of thanibo form tongo dol jani kami ni member chairman BC member BC chairman vice chairman kerendi dol bol ni thanibo form kala khai mano te bol ni yagono ro submit khai mano asal sedang tinino sadu honor wa kisi sasini tiri si hapa ni abung je tipraham ni auto loan rat thang teman abon tin abono agar kisi information dalam website saja asal sedang kaham tamani sini bus kamu tamu talogo to kawama to di somota ka bela busy schedule je borok jara Cristiano gro kami mota tamu Christmas carol ngi kamu tai bus kamu sini kamu mat ngoro Christmas bani bo ngi kamu tai joto no bus kami Christmas tai advance happy new year tai sini tipra bisi ketani advance no kakang tai ani ngi ani ko ngi no tewa sha hai
khulmaya pore ani was sanja daro kisi channel bai live pai kok second oran muthak